Lijep pozdrav, u današnjem videu ćemo se baviti računanjem s potencijama. Potencije smo obradili u prošlom videu, tako da ako vam nisu jasni, slobodno si to pogledajte, a mi ćemo odmah krenuti. Znači, za računanje s potencijama vrijede ista pravila kao i za računanje s realnim brojevima, pa tako imate množenje, zbrajanje, dijeljenje i oduzimanje. Pa da krenemo sa zbrajanjem i oduzimanjem. Znači, na primjer, imate 3 na 5 plus 3 na 5 plus 3 na 5 i to će biti jednako 3 puta 3 na 5. 2 na 6 plus 2 na 6 minus 2 na 6 plus 2 na 6 i 2 na 6 i sada koliko je to? Znači izračunamo koliko imamo pozitivnih i to je znači 3 minus 2 negativna puta 2 na 6 je jednako 1 puta 2 na 6 što je zapravo 2 na 6. I zadnji primjer će biti sa nepoznanicama, to je sa x-ovima i to će biti, znači zbrojimo sve ove pozitivne koji daju 6 i oduzmemo ovih 8, to je minus 2 puta x na 5. Znači kao što iz ovoga vidite, kod zbrajanja i oduzimanja potencija uvijek zbrajamo i oduzimamo potencije sa istom bazom i istim eksponentom. Sada krenemo dalje na množenje i dijeljenje. I prvo ćemo raditi množenje i dijeljenje potencija sa istim bazama. Znači za množenje i dijeljenje potencija sa istim bazama postoji formula koja znači za množenje glasi a na m-tu puta a na n-tu je jednako a m plus n. A za dijeljenje, mislim da možete zaključiti da će u ovom slučaju biti a m minus n. Znači to je nekakva univerzalna formula i samo se s njom koristite. Pa da krenemo na zadatke. Imamo na primjer 1/4 na drugu puta 1/4 na 8 podijeljeno sa 1/4 na 12 i podijeljeno sa 1/4 na minus 15. Ok, i sada koliko je to? Stavimo 1/4 u zagradu, znači 2 plus 8 minus 12 i minus 15, to će biti jednako, ovo je 10, minus 2 je minus 12, je minus 2, znamo da minus i minus daju plus, pa će to biti minus 2 plus 15 je 13. Znači ovo će biti rezultat 1/4 na 13. Ok, znači za množenje i dijeljenje potencije s različitim bazama vrijedi univerzalno pravilo da su dvije potencije različitih baza, istih eksponenata, da se mogu njihove baze staviti u zagradu i izračunati se posebno njihov umnožak, jer se taj umnožak može potencirati. Isto vrijedi i za dijeljenje. Znači imamo nekakav razlomak i isto ga stavimo u zagradu i njega potenciramo. Ok, pa idemo odmah na zadatke. U ovom slučaju znači imamo 2/4 puta 5/4 i šta radimo? Po formuli 2 puta 5 stavljamo u zagradu i to na 4. Što je jednako 10/4. Ok, isto vrijedi i za dijeljenje, znači imamo 2 na 3 podijeljeno sa 3 na 3 je jednako 2/3 na 3. Ok, znači na kompliciranim što ćete napraviti ako dobijete zadatak gdje su vam i potencije i eksponenti različiti. Znači, ovu tu 5 možemo razdijeliti. Znači, imamo 2 puta 5 na 4 puta 5 na drugu. Jer iz množenja znamo da će ovo dvoje dati 5 na 6. Ok, kad to dvoje imamo, možemo ovo dvoje lijepo staviti zajedno u zagradu. I eksponent ide izvan zagrade puta još ovih 5 na drugu. I to ćete dobiti onda da je to 10/4 puta 5 puta 5 je 25. Eto ga. I dalje će biti potenciranje
potencija. To mislim da će vam čak najlakše doći. Znači za potenciranje isto imamo nekakvo pravilo koje glasi da je znači, neki broj na neku potenciju, daje na tu potenciju, da dobijete a jednako n puta m. Znači, kod zbrajanja smo zbrali, kod množenja smo ovo zbrali, kod potenciranja ih množimo. Pa ajmo odmah na zadatke. 3 na minus drugu, pa na petu, pa na treću. Znači imamo 3 minus 2 puta 5 puta 3 je jednako 3 na minus 30, što znamo da će biti 1 kroz 3 na 30. Prvo ćemo rješavati zadatak broj 2. Evo vidite, tu je označen plavo. Pa da krenemo, znači imamo treći podzadatak. Minus 2 trećine, minus trećine. Sada ovdje tu vam je bitno samo da primijetite kako se ovaj eksponent 3 u nekim slučajima tipa ovdje odnosi samo na ovu dvojku, a ovdje na cijelu ovu zavu, znači na minus 2. Pa to trebamo, rekli smo u prošlom videu, da se mogu zbrati i oduzimati mogu samo brojevi sa istom bazom i istom eksponentom. Znači ovo tu ćemo označiti crvenom, zbrat ćemo ovaj broj i ovaj i ovaj i ovaj. Ok. Sada kad smo tu možemo, znači imamo tu minus 2, što će biti minus 2 puta 2. I sad tu imamo ovih tu. Znači to ćemo znači kao plus minus 2 na treću puta, znači imamo minus 1 odavde, plus 1 odavde, to jest odavde, i ovo tu će biti 0, znači 0 puta ovih tu minus 2 na treću će biti 0, znači rješenje je minus 2 na treću puta 2, što je zapravo jednako minus 2 na četvrtu. Okay, i idemo riješiti još ovaj peti podzadatak. Oni su s varijablama, znači imamo u zagradi minus 2n na minus prvu, minus a 2n na minus prvu. Znači isti zadatak kao u prošlom zapravo. Sada isto treba iz ovoga izvući pravilo da će negativan broj na neparni eksponent, ovako označavate neparne eksponente, biti negativno. Znači ovo će biti minus a2n minus prvu, minus a2n na minus prvu je zapravo jednako minus 2 puta a na neparni eksponent. I to je to. Znači minus 2 smo dobili iz ovog i ovog. Idemo dalje na četvrti zadatak. Znači, u prošlom smo imali zbrajanje i oduzimanje, tu imamo množenje. Ok, znači što? Za množenje vrijedi da se eksponenti istih pasa zbrajaju. Za drugi podzadatak imat ćemo minus 4x na treću y puta 3 osmine x na kvadrat y na treću. Ovo tu i ovo tu množimo, znači to je minus 4 puta 3 podijeljeno na 8, x 3 plus 2, y 1 plus 3. Čemu je to jednako? Možemo odmah kratiti, da će ovo biti 2, ovo 4, kratimo ovo 1 i ovo je 2, znači minus 3 polovine, x na petu, y na četvrtu. Šesti zadatak, isto tu ćemo krenuti od prvog podzadatka, morate sljedeće brojeve pomnožiti. Imamo, znači, minus 3 treću puta minus 3 peti unutar zagrade. Isto kao što smo rekli u drugom što smo računali, samo je bitno prepoznati na šta se odnosi eksponent i sjetiti se jednakosti za negativne brojeve i njihove eksponente koji su parni i neparni. Što možemo zapisati kao minus 3 na treću
puta minus 3 i ovu peticu možemo izvaditi izvan zagrade i to će biti minus 3 od 3 plus 5 jednako minus 3 na 8. Okay? I znamo da je minus 3 naparan jednako 3 na 8. Okay? Sljedeći podatak bio drugi, isto imamo, samo sa fazom 2. Ok, znači, minus 2 na van treću ostaje, ovo tu prebacujemo tu izvan zagrade, zato što je negativna baza na neparni eksponent jednak neparnom broju, negativnom broju na kraju. Ove tu eksponente zbrojimo i dobit ćemo minus 2 na 3 plus 5 plus 7 je 15. Sljedeći zadatak je ovaj tu 10. što mi je isto označeno plavo. Sada krenemo. Znači imate brojeve n koji je 5 na 5 i n koji je 6 na 6. I sada, koliko znamenki ima umnožak ta dva broja? Znači da izračunamo koliko ima znamenki, prvo trebamo izračunati čemu je jednak m puta n. Znači to je 5 5 puta 6 na 6. Kako smo rješavali u prošlom videu, prvo ćemo ovih 6 na 6 razdvojiti na manje brojeve. Znači 5 na 5 puta 6 je 2 puta 3, znači to je 2 na 6 puta 3 na 6. Ok, sad kad to imamo, sad koristimo množenje potencija različitih baza. To je to. Stavimo da ima isti eksponent, znači 5 puta 2 na 5 puta ovih 2, zato što je 2 na 5 puta 2 jednako 2 na 6. Znači to je to, puta 3 na 6. Sada znamo da će ovo tu biti 10 na 5 puta 2 puta 3 na 6. Ovih tu 3 na 6 je zapravo 729. Znači ima 3 mjesta puta 2. I sad najlakše je ovo tu dvoje izračunati. Da će to biti 1458. To ne dodamo 5 0. Znači zapravo će broj znamenki biti ovih tu 5 0 iz 10 na 5 i ove tu 4 znamenke za način. Rješenje ovog zadatka je da umnožak brojeva m i n ima 9 znamenaka na kraju. Ok. Sljedeći zadatak je 11. I on zapravo ide na istu foru, samo što trebamo izračunati broj 0 u zapisu, a ne ukupan broj znamenaka. Pa da krenemo. Isto imamo brojeve m koji je jednako 4 na 5 i broj m koji je jednako 5 na 8. Imamo n puta n je jednako 4 na 5 puta 5 na 8. Sad ćemo ovo razdvojiti kao 2 na drugu, pa na 5 puta 5 na 8. I sada čemu je ovo tu jednako? Ovo je jednako 2 na 10. Zašto? Zato što to potenciranje potencije i ovih 2 i 5 će se množiti. Puta 5 na 8 je sljedeće. 2 puta 5 u zagradi i izvan zagrade na 8 puta 2 na drugu, što nam ostaje od 8 do 10. I to je onda jednako 10 na 8 puta 4. I kao što smo rekli, kada je ovih tu 10 na 8, znači da će rezultat imati 8 0. Sljedeći zadatak je 17. I to ćemo rješavati samo prvi podzadatak. Znači imamo 2 na drugu puta 4 na treću puta 8 na četvrtu je jednako 16 na n. I koliki je ovaj tu n. To ćemo napraviti tako da, kao što vidite, imate 2, 4, 8 i 16. To su sve parni brojevi, a još važnije, to su sve potencije broja 2.
Znači, sve ćemo ih rastaviti tako da im je baza 2. Znači, imamo 2 na drugu puta 2 na kvadrat, 2 na treću puta, ovo tu je 2 na treću, 2 na četvrtu je jednako, ovaj tu 16 je 2 na četvrtu, pa na entu. Iz toga svega ćemo dobiti tu 2 na kvadrat puta 2 na šestu, jer se množe, puta 2 na 12, što je jednako 2 na 4n. Iz množenja potencija istih baza znamo da se eksponenti zbrajaju, pa možemo napisati da je 2 plus 6 plus 12 jednako 4n. Ovo tu kad zbrojimo dobijemo 20, znači 20 jednako 4n, dijelimo sa 4 i dobijemo da je n jednako 5. Eto, to je rješenje. Svi ostali podzadaci su na istu foru. Sljedeći zadatak je zadatak broj 36. I to ćemo rješavati ovaj tu prvi. Znači to samo trebate zbrojiti i zapravo podijeliti. Pa da krenemo, imate 27 na 5 plus 27 na 4 podijeljeno na 9 na 8 plus 9 na 7 plus 9 na 6. Pa kako ćemo to riješiti? Najlakše, trebamo sve staviti na najmanju bazu, to je na istu bazu koja će biti 3. Pa da krenemo. 27 je zapravo 3 na treću, 9 je 3 na drugu. Znači 3 na treću pa na petu plus 3 na treću pa na četvrtu. A dolje će biti 3 na drugu pa na osmu plus 3 na drugu pa na sedmu pa 3 na drugu pa na šestu. Super. Kad sve to sada ćemo pomnožiti i dobit ćemo da je ovo 3 na 15 plus 3 na 12. A tu će biti 3 na 16 plus 3 na 14 plus 3 na 12. Šta sad dalje radimo? Određujemo najmanju potenciju. To će biti ovo tu 3 na 12 i tu 3 na 12. Znači čak ne trebamo najmanju nego zajedničku. I to ćemo lijepo izlučiti. Onda ćemo u zagradi pisati 3 na 15 minus 12, što je zapravo 3, plus 1. Tu isto je 3 na 12 i u zagradi 3 na 16 minus 12 je 4, plus 3, 14 minus 12 je 2 i plus 1. Ok, možemo ovo dvoje pokratiti i dobit ćemo zapravo da je ovo tu 3 na treću plus 1 podijeljeno na 3 na četvrtu plus 3 na drugu plus 1. I šta sada? Iz ovoga više ne možemo ništa izlučiti, pa ćemo samo izračunati. Ovo tu je 27, pa će to biti 27 plus 1, 28, kroz 91. I to još kad pokratimo ćemo dobiti 4 trinaestine. Tih 4 trinaestine je završni odgovor. 41. glasi da se sljedeći izrazi pojednostave. Mi ćemo uzeti ovaj tu prvi podzadatak za početak, a na minus treću kroz 3b na minus drugu. Sve to zajedno na minus treću puta 9a na četvrtu, b na minus prvu, pa to na minus drugu. Ok, znači u ovom tu zadatku je najbitnije da se sjetite da je a na minus prvu jednako 1 kroz a. Pa idemo sad to riješiti. Najlakše je da se odmah ovo tu sve potencira. Znači to će biti a minus 3 puta minus 3, jer je tu je 3 na minus treću puta b na minus drugu puta minus treću. To puta 9 na minus drugu, a na 4 puta minus drugu puta b na minus 1 puta minus 2. Ok, sad kad smo to izračunali, dobit ćemo da je sve to a na 9
pa će ostati 3 na minus treću, ovo tu će biti b na šestu puta 9 na minus drugu, a na minus osmu i b na drugu. Znači tu imamo u nazivniku 3 na minus treću, znači ono će se prebaciti tu gore. Će biti zapravo 3 na treću. Ok. Puta ovo tu, znači imamo ovaj tu minus 2, znači ova devetka će ići dolje, što je 1 kroz 9 na kvadrat. To i sada a na 9 plus u zagradi minus 8, b na minus 6, odavde tu znamo da je minus 6, plus 2. I to će na kraju ispasti 3 na treću, 9 na kvadrat. Možemo tu malo ljepše napisati da je to 3 na kvadrat, pa na kvadrat što je jednako 3 na četvrtu. Kad ih pokratimo, to jest onda će ovo dvoje dati ovo. 3 na treću plus u zagradi minus četvrtu, što je jednako 3 na minus prvu, što je jednako 1/3. S toga ćemo dobiti 1/3. Ovih tu će 9 plus minus 8 dati a na prvu, to jest a, i onda imamo b na minus šestu plus 2 će biti b na minus četvrtu. To jest a kroz 3b na četvrtu. S tim smo riješili i posljednji zadatak i nam se da su vam ovi zadaci pomogli da još malo shvatite računanje s potencijama.